Još jedan veliki pozdrav iz 3D instituta. Sa vama je Poturek Semir, doktorant arhitekture u Istanbulu na Mimar Sinan Akademiji lijepih umetnosti. I ovaj put pričat ćemo o metodologiji projektovanja velikih, u ovom slučaju stambenih objekata. Tako da je ovaj video u startu, da znate, namenjen studentima arhitekture, da kažemo starijih godina, ali može da koristi i studentima koji su na prvim godinama studija ili koji su već završili. Uglavnom, celu priču sprovešću kroz jedan konkretan projekat koji sam pre mesec dana završio i u pitanju je projekat na 23 ara. Možete vidjeti tu animaciju na mom istom YouTube kanalu, otprilike kako to izgleda. I znači, otprilike to je ta, da kažem, scale, dimenzija je malo veća i u pitanju je, ne znam, baš dosta stanova, tipa oko 100 stanova. Tako da u ovom videu ja ću da pričam od toga kako se iz ove neke te osnovne katastarske podloge, koja u ovom slučaju imamo 4 placa, građevinske parcele koje su spojene i dobija se nekih oko 23 ara, kako to odatle stižemo do konačnog, da kažem, konačnog, ovo je idejno rešenje, kao konceptualno rešenje, jer ovaj investitor je na nekoliko mjesta tražio da dobije idejno rešenje, to jest koncept šta može da se dobije na ovoj parceli, što je vrlo mudro i pametno kada je u pitanju veličina 23 ara. Tako da moje rešenje, ja sam negde u ovom slučaju uvek, u svakom projektu dolazi, ja lično, recimo, moje iskustvo je da kažem, odnos cene i rad negde, uvek tu negde prema vremenu, prema želji investitora, prema koja je investitor, puno nekih tu, da kažem, detalja određujem koliko ću da se posvetim tome i koliko je to košta. Tako da ovo recimo nisam, da kažem, puno naplatio, da ne pričam koliko, ali u suštini sam sa druge strane sebi dao mogućnost da se igram. Tako sam to izbalansirao. Jer je velika, to je veliko 23 ara, ja sam radim uglavnom i onda sam tu negde izbalansirao da dam sebi malo prostora da se poigram i sa uređenjem partera. Vidite, ovdje sad imam više parkinga u prizemlju, ne znam, recimo, ovo su neki parametri koji su, da kažem, bitni, mogu da budu bitni, a to je, najbitnije je kolika neto korisna površina tipskog sprata, to jest u odnosu na celu površinu parcele, kolika je površina po spratu ovog prodajnog prostora, da kažem, skoro 37,8% površine parcele po spratu je iskorišćeno. I sad, recimo, evo, to je sad konačni ti crteži gde u suštini kao jeste to koncept, jeste idejno rešenje, ali sve su dimenzije, da kažem, na mestu, sve je isprojektovano, da kažem, prema adekvatnim dimenzijama i standardima i zakonima i tako dalje, ali sad ćemo prođemo sve. Znači, ono što, odakle krećemo sa projektovanjem generalno, kod nas u Srbiji imamo GeoSrbiju servis gde možemo da iskoristimo taj njihov PDF
donekle, da kažem, da otprilike istražim koncept. To tako radim, ono, dok ne dobijem recimo podlogu zvanično ili ako se spremam za sastanak sa investitorom, preko GeoSrbije uzmem podlogu i onda istražim neke mogućnosti. I sad evo ja ću, znači od prvog tog kontakta ja imam ovde 0, 2, 1, 2, 3, 4, ne znam gde je, zašto 5 nema, 6 i onda 3 ova. Znači ovoliko svih fajlova sam ja istraživao i pravio put do konačnog rešenja. Istraživajući razne elemente, to je od početka prvo, znači komunikacija kolska i ulaz u garažu i kretanje u garaži. Garaža generalno vam definiše raspored stubova, jer tu idete, da kažem, na taj neki zakonski minimum od 5 metara za dvokolske čiste širine između stubova za prolaz dva automobila, mimoilaženje dva automobila. I onda to je kao neka ta ulica u garaži koja vodi do parking mjesta, ali sad ćemo to da vidimo redom. Uglavnom, znači, prvo uopšte bez ikakvog crtanja, ali da, mislim, u ovom slučaju pričamo o metodologiji projektovanja, to jeste upravo metodologija, značilo bi u ovom slučaju arhitektonskog dizajna, značilo bi taj proces kako dolazimo do odluka, kako donosimo odluke u prostoru, to jest kako od ovog prostora koji vidimo koji je prazan, dolazimo do konkretnih, vrlo precizno pozicioniranih elemenata, to je stubova, stepenica, zidova i tako dalje, prozora, vrata itd. To jest tih arhitektonskih elemenata. I metodologija je sad u zavisnosti od metodologije možemo da pričamo o različitim ideologijama ili metodologijama pristupa arhitekturi. Neko možda, mislim sigurno, verovatno nijedan arhitekta nema istu, da kažem, 100% identičnu metodologiju pri projektovanju, što je apsolutno normalno, ali u struci mislim da bi trebalo da postoji jedna diskusija, debata na teorijskom nivou u smislu logike same metodologije, jer arhitektura i urbanizam i projektovanje životnog prostora i životne sredine prosto ne može da bude jedna prepuštena isključivo interpretaciji arhitekte, već je za projektovanje, kako se povećava veličina projekta koji se projektuje, potrebno je znanje više eksperata, potrebno je više statističkih podataka, potrebno je više informacija u nekom širem vremenskom okviru da bi se došlo do dobrih odluka, to jest cilj arhitekture i novo projektovane arhitekture ili nadogradnje ili bilo koje arhitektonske intervencije u suštini, mislim, ideološki treba da doprinese okruženju, treba da doprinese tom generalnom kontekstu i negde je logično da nova arhitektura treba da u što manjoj meri dođe u konflikt sa postojećim nekoj toj strukturi konteksta. Tako da sa poznavanjem konteksta i tih nekih strateških nekih odluka odatle se, da kažem, kreće. A u ovom slučaju konkretno, da ne dužim, imamo dve ulice gde izlaze ovi placevi
i ove parcele i jedna ide prema ovde magistrali, a jedna ide ovamo prema prvom ulici 1. maja, isto jednoj centralnoj gradskoj ulici. Tako da nekako se samo po sebi nameće da ovolika parcela, ovolike, da kažem, taj stambeni jedan blok bi trebao da ima izlaz i na jednu i na drugu ulicu, u zavisnosti gde će odakle dolaze ili gde idu korisnici prostora. To je, da kažem, jedna, recimo, strateška odluka koja automatski utiče na koncept. Druga stvar jeste da zakonski se od drugih parcela je potrebno da se udalji te 4 metra i od ulice ide 5 metara u prizemlju. Ono što mislim u ovom slučaju, pošto su jednosmerne, to može da se desi da one priđu na 4 metra, da zgrada bude na 4 metra i sad, obzirom da od startu znam da hoću da imam izlazi tamo i na obe ulice i obzirom da će ta garaža da bude veća od 330 kvadrata, mislim, to je po zakonu, imaju nekoliko kategorija garaža i ta jedna prva kategorija garaža do, mislim, 330 kvadrata bi trebalo da je dozvoljeno da ima kolski pristup širine 4 metra. Taj zakonski koji je već postavljen da, recimo, od ove linije susednih parcela, između susednih parcela, ove regulacione linije, se pomerimo 4 metra. Međutim, za veće garaže, 330, potrebno je da ima 5 metara, to je širina koja je potrebna da se mimoiđu dvoje kola. I u tom slučaju sad, recimo, to prvo neko prvi deo projektovanja u stvari upravo se tiče tog kolskog pristupa, s tim što još imamo još i rampu koja može da ima pad od 15%, 15% i potrebno je da se, recimo u ovom slučaju, minimalna visina, čista visina u podrumu, to jest u garaži, mora da je 220. Ima i sa tih 220 dajem još 20 grede, spuštene grede, to je 240 i ploče 260. Znači, za kotu prizemlja iskopa, recimo, to je za kotu podruma garaže, da se spustim sa prizemlja je 2,60, koji na 15% pravi oko 18 metara rampu. I sad 18 metara, recimo, baš i na ovom placu je, recimo ako izmerim ovde, 18 metara je ovo koliko sam obeležio, što je poprilično veliko, jer da se uzima već dosta prostora. I sad, samo pozicioniranje rampe jeste jedan, mislim, ključan strateški moment u ovom projektovanju, jer njime se definiše ulaz, izlaz vozila, prolaz vozila i sam posle cijela struktura parking mesta, pa onda jezgra, to je stepeništa i lifta i onda eventualno posle stanova. I sad da krenem da prođem kroz ove neke isprobavanja. Samo ću da ugasim ose, jer nešto malo smetaju, ali pitanje je gde su one. Kako sam ih nazvao? Izaberem sve ose. One su structural grid. Da stavimo u hidden. Ne. Šta je to? Ok, na jedan nemam ništa. Ovo sad razne, ok, ovdje sam crtao ove susedne objekte na susedne parcele. I sad recimo, ne znam, ovo pokušaj uopšte parcelisanja, da kažem, geometrijskog jednog parcelisanja ove parcele, geometrijskog
relativisanja ili ono jednog abstrahovanja, jedne dekonstrukcije u smislu manjih entiteta jednog veće površine, većeg geometrijskog oblika. I ono što je, da kažem, mislim, ono što kažem, moja ideologija jeste da težim da i što je jeste i deo mojih doktorskih istraživanja, jeste da te odluke koje se donose u prostoru ne treba da budu proizvod fantazije, niti ličnog mog uverenja, niti moje želje, jer da sad, mislim, obzirom da ovo je i treba da bude isključivo jedan teorijsko jedno, da kažem, predavanje povezano sa stvarnom praksom i stvarnim poslom, trudit ću se da preskočim i da kažem sve ono što mislim da treba da kažem i da je korisno. I moj pristup jeste da odluke pronađem, da odluke same u stvari izrone iz nekih logički postavljenih već konstatacija i nekih struktura, i da jednostavno moj input kao arhitekta u stvari bude što manje u smislu nekog, da kažem, ex nihil stvaranja ili stvaranja ničega ili izmišljanja ničega, već da jednostavno rešenje i odluke proističu iz čitanja, iz prepoznavanja sila i elemenata i stvari koje čine kontekst samog delovanja arhitektonskog i same arhitektonske intervencije i performansa. Tako da taj moj pristup, mislim, moj neki zaključak jeste da geometrija je sigurno jedan, ako ne ceo, onda jedan deo te neke apsolutne metodologije koja je izvan svake ideologije, koja je jednostavno samo po sebi očišćena od ideologije i nešto što funkcioniše i u našim glavama i vani, i jednostavno sam ko fenomen geometrija, kažem, oslobađa od bilo kojeg uticaja i pruža alat za istraživanje upravo tih nekih sila koje postoje i koje mogu da se iskoriste i koje treba da donesu da se odluke proisteknu u smislu prirodno, na prirodan organski način, bez siljenja. I recimo ovde polako počinje da se naziru neka dve celine i dva dela, i vidite sad sama rotacija tih elemenata otvara više ili manje prostora. U nekom najboljem slučaju ovdje bi sad mogli da pokrenem neki algoritam koji bi optimalno izračunao da iskoristi da imamo sad dva neka čisto, da kažem, probugaonika ili prostora za projektovanje, jer mislim, ovo je u startu negde zamišljeno, mislim, donekle, ali obzirom da je ta neka komercijalna gradnja i da tu su uvijek jedan taj skeletni sistem bez mnogo, da kažem, izbjegavanje bilo kakvog ekstra troška, takvi su, da kažem, investitori, ali sad, opet, ovo je konceptualno rešenje, ovdje nisam hteo da ulazim u neke detalje, razradu, neku forme i oblika, ali opet tu uvijek treba morate da balansirate, jer igrate se sa formom na ovolikoj površini, na ovolikom objektu i trudite se da dobijete taj neki skulpturalni moment. Jeste vrlo skupo vremenski, jer, da kažem, bilo kako igranje sa formom na ovoj skali zahteva puno vremena, u smislu
puno je elemenata koji moraju da se menjaju, da se isprobava i da se radi na tome da bi se došlo do konačnog rješenja, ali to je opet već građevinski projekat. A ovo je znači projekat idejnog rješenja, tako da ovdje negde više bitnije bilo da se vidi ta neka komercijalna dimenzija svega, naravno uz postizanje određenog, da kažem, vizualnog i funkcionalnog kvaliteta, ali samo sad igranje da od ove forme pretvorimo neku organsku i da sad se malo tu poigramo, kažem, mnogo košta vremenski, a ja sam ovo uradio za 10 dana, manje 10 dana. Znači od nule do kraja, do završnog projekta sa onom kratkom animacijom. I sad recimo, da, u ovom jednom trenutku gledam kakva je situacija sa parking mestima i kako komunikacija dozvoljava parking mesta u garaži. Ono što je bitno jeste da po zakonu vi sa podrumom možete da idete van ovog okvira koji vam je dat u prizemlju, u stvari koji važi od prizemlja ovih 4 metra i 5 metara od ulice, to je 4 metra od jednosmjerne ulice, to je oslobađanje tog prostora. I znači možete da iskoristite faktički, dobro, ovdje ne možete da idete do međe. Mislim, morate da ostavite recimo neki 45 do 60 cm majstorima prostora tu da prođu, ali da ne mogu da idu u tuđu parcelu da grade, znači taj podrum, ali jednostavno faktički teorijski možete da idete do kraja, do ivica, odnosno ako može to da se izvede. I dobro, to je sad jedno isprobavanje, ubacivanje ovih garnitura, da prosto vidim kakva je situacija sa stanovima. Veliki ovo put 23 ara, izazov je rešiti ovo, zato kažem, prosto, vrlo je bitno u arhitektonskom projektovanju, u ovakvim slučajevima, ovakvim projektima znati odakle da se krene i da se ima jedan, da kažem, logički put, da u stvari oblik i oblikovanje imaju jednu logičku povezanost, jer iako možda to kao potraga može da traje duže i, da kažem, ali u nekom konačnoj varijanti, u dužem periodu, za arhitekta je bolje se prosto arhitekta se nalazi u prostoru i sa svim tim bolje poznaje i upoznaje ceo problem. I jednostavno sad, na primjer, ako investitor odluči da ja radim razradu ovog projekta, jednostavno ćete mnogo više vremena provesti na oblikovanju, na radu na detaljima i na još prepravljanju i korigovanju puno toga. Ali eto, ovdje u suštini ovaj oblik parcele je nikad retko, još pogotovo u Novom Pazaru, gdje je, kažem, ovo je u starom jezgru Novog Pazara, koje je u stvari već, da kažem, postaje relativno novo u smislu, jer se grade ovakve zgrade, povezuju se parcele, grade se zgrade, ovo je možda 20. po redu i to ozbiljnih razmera, tu u krugu od 100 metara. Tako da, parcele su uglavnom tog nekog nepravilnog oblika. Sad je za taj skeletni sistem uopšte funkcionalnosti, recimo taj prolaz za kola u garaži, on jednostavno morate da imate takvu ulicu 5 metara i sad sa te neke logičke strane geometrije najjeftinije jeste da imamo ulicu kroz ceo ovako plac, tu kao odakle će se ići u parking mesta. I sad, mislim, ta logika u stvari svodi tu formu, tu nepravilnu formu, nepravilne oblike koji mogu da služe nečemu, u ovom slučaju komunikacije i tako dalje. Tako da, polako iz ovog nepravilnog oblika teže se formiranju nekih pravilnijih
funkcionalnih nekih elemenata koji posle mogu da se dobiju postavljanjem stubova, jer u stvari sve ovo u stvari već samo po sebi daje mogućnost da se formiraju stubovi na određenim razmacima i da to postane baza za sledeće spratove i tako dalje. Sad ovde već malo vidi se napredak u smislu isprobavanja dalje parking garaža, prolaza. Ove dimenzije parking mesta po zakonu su 480, ne znam što ovo piše. 230 sa 480 je ovako parkiranje. Kad su kola jedna iza drugih, onda je 5,5 sa 220. I onda to je recimo dvoje kola staje između dva stuba. To je otprilike taj standard. Naravno, paralelno moram da razmišljam i o stanovima i recimo ovde vidim da je ovaj ovde deo prilično veliki i recimo ovaj deo koji kažem možda se iskoristi da bude soba, jel da, je već kao nekih 8 metara i ovo ovde mi ostaje sve neiskorišćeno i prazno. Mislim, jedno nema sunca tu. Plus, stepenice po zakonu moraju da imaju direktan kontakt s vazduhom, znači negde ovde, jel da, na obodima, ako će da bude jedno stepenište ili dvoje, jednostavno oni moraju da zauzmu taj deo na fasadi, tako da se javlja u startu jedan prostor ovde kao, da kažem, neki višak, u smislu da ne može da bude iskorišćen jer nema svetla, ne može da dopre svetlo tu. Ok, to su sad isprobavanja, vidite, nekih različitih formi. Malo sad ubrzamo. Vidimo šta se dešava već kod jedinice. Razrade malo sa stanovima. Geometrijsko malo isprobavanje. Formiranje nekih mreža koje opet su ovaj put 5x5 isprobavanje garažnih mesta i kako to može da funkcioniše u garaži. I dalje, sve su ovo sad isprobavanja. Ovde sad sam napravio neki razmak od 5 metara. I dalje isprobavanje sa mrežom 5x5 i sad eventualno isprobavanje sa stanovima. Znači imam sam ovde dobio tu neku mrežu u garaži 5x5 gde su omogućeni sad kretanje kola i parking mesta i sad gledam ovde bio neki pokušaj nekog centralnog hodnika, mislim uopšte ovo nije ni pokušaj, ovo je nešto što i proistekne, da kažem, iz te forme same po sebi, iz logičkog tog razmatranja i isprobavanja varijanti, jer svaka sad ja ne mogu tačno da se setim zašto, koje budu mane svakog od ovog rešenja. Evo recimo, vidite ovde je pitanju rampa obeležena i ovde je negde bio zamišljan ulaz da može da se skrene levo i desno, to jest da se izađe na dve ulice i da ulica bude ovde. Mislim da je u nekim slučajevima ulica bila ovde, evo rampa, dobro, tu je. Možda je malo rampa na drugom mestu, možda ne idem kasnije. Ali uglavnom, znači, imam tu sad isprobavam uopšte ne meće se samo pitanje stanova i rasporeda stanova i stepeništa i lifta i tih nekih površina, komercijalnih stanova, jer bitno je da isto tako u stvari da se ispoštuju te neki zahteve investitora, jer ono što se prodaje, recimo na ovom pazaru je kvadrat već neki 1200, 300, 400 eura i već kaže da će da raste i imate već taj trend postoji 5 godina i uopšte ni u jednom trenutku cijena stanova ne pada, mnogo se stanova gradi, tako da obzirom na tu cenu, već stan od 60 kvadrata je 70-80 hiljada eura i onda morate da računate da ako neko toliko para izdvoji, onda za 60 kvadrata već treba da ima
neki solidniji komfor, jer bez obzira što se 10 kvadrata, u teoriji teško sad napraviti od toga nešto ozbiljnije, neki ozbiljniji stan, ali jednostavno ta neka cena diktira da se dosta povede računa u projektovanju, iako to nije nažalost praksa i u Pazaru to možda treba da se napravi jedan poseban dokumentarac o tome kakav je to katastrofalan jedna totalni bezideološka jedna arhitektura koja se pojavila zadnjih 10 godina sa prilivom nekog kapitala iz zapadnih zemalja i uopšte tehnologije gradnje, obzirom na puno radnika odavde koji rade tamo i Sandžaka, mislim, to održava ekonomiju, među samo problem što arhitekte u stvari, to je, mislim, druga priča, ali arhitekte prosto ne mogu da toliko je zgrada izgrađen, toliko miliona eura potrošeno da možete da nađete jednu zgradu koja je vredna, da kažem, pažnje i koja može da napravi na kojoj može da se napravi neki članak ili da ja sam se nešto to potrudio da uradim na atletskom stadionu i sedam svojom prvom zgradom i onako, mislim, teško doći do te neke prilike za nekim masivnim projektom gde talent i veština može da dođe do tolike mere, do izražaja, u smislu da to bude veliko, kao recimo što je ovo 23R, jer ako me budu zvali za ovaj projekat, tu ću da već drugačije neke ozbiljnije progovore vodim u smislu cene i vremena koje će treba da se od ovog koncepta dođe do neke konačne varijante. To je baš onako jedna, jer za ovako nešto da uradim ne bi pristao da radim čisto da ga uradim, nego ako bi mogao da se dogovorim da napravim sebi prostora tog finansijskog, da se tome dosta posvetim, da to obzirom na dimenziju i na visinu i na veličinu bude jedan baš, kažem, landmark arhitektonski u Novom Pazaru i da u svakom slučaju, ko što i u svakom projektu se trudim da u tom teorijskom domenu negde poguram stvari napred, barem što se mene tiče, da eksperimentišem sa nekim stvarima i da ja nešto korisno za sebe uradim i naučim iz projekta. Tako da to je ta neka veza između razrede stanova i vezi između stanova i garaže i sad ovde se već dešava nova varijanta gde se imam dva oblika tamo, međutim kad imate ovako te linije pod uglom, jel da dobijate ovaj prostor koji je nekako, da kažem, glup. Jer je ovi oštri uglovi, ćoškovi, to jednostavno ne možete, teško možete da iskoristite, možda neke tehničke prostorije to, ali generalno, eto pa sad ovdje je isprobavanje samo da imam pravu liniju kako to dobija i šta se dobija i to je interesantan koncept bi bio. Mada se u ovom slučaju, dobro, mislim, može da se doda ovdje pomalo. Ovo sve linije, dokle možemo da zauzmemo, da kažem, parcelu, ovo je 5 metara od linije, regulacijne linije, ovo je 4 metra i onda da imam predstavu kako se to u prizemlju ponaša i šta dobijamo u prizemlju, jer ovdje recimo prolaz od 5 metara koji bi išao po sredini, u stvari po prizemlju ne formira baš idealnu poziciju, jer ovdje ostaje neko baš malo uže strane koje već gore na spratovima stanova ne mogu da se iskoriste. Sad dalje isprobavanje sad te varijante sa centralnim tim ulicom i tako dalje. I onda isto to sad samo isprobavanje stanova i raspored stanova i onda, mislim, ovo sad neke... Ovo bi bilo isto interesantno isprobati sa nekim internim ovdje, kako se zove, jezgrom, gdje bi bio lift i stepenište i to, a stanovi da budu raspoređeni ovako u krug i da
to tako funkcioniše i da se ovo ovdje tretira ili zajedno ili kao odvojeno, ali to isto bi bio koncept. Ili, da, vraćam po pitanju metodologije projektovanja, što je da kažem, number one topic i najbitnija tema za jednog arhitektu. Tu da kažem se krije ključ i kvaliteta i napredovanja i shvatanje, razumijevanje i uživanje u arhitekturi, iz moje perspektive, jeste da samom ono što isto želim možda da pokažem ovim i ono što jeste i rezultat nekih studija dizajn procesa, kako informacije teku u procesu dizajna i kako se one transformišu. Bitno je u samom startu, pre bilo kakvog ulaženja u donošenje odluka i smatranje, da kažem, projekta na neki način ozbiljnim, potrebno ga je smatrati vrlo jako malo, u stvari, na neki način treba da bude shvatljeno neozbiljno u startu, u smislu da treba da postoji apsolutna širina za istraživanje mogućnosti bez ikakvog opterećenja, bez ikakvog straha, bez ikakvog ograničavanja. To jest, potrebno je stvarno istražiti maksimalno u okviru dozvoljenih tih vremenskih uslova i, da kažem, uopšte, što uvijek su bitno je voditi računa i odnos među vremena i financija, to je financijskog dela rada i naplaćivanja i cene. To je taj balans koji treba uvijek se održava i mislim, to je isto jedno umetnost za sebe, ali još da kažem da je jednostavno to neko vraćanje iz početka, istraživanje prostora, parcele ili predmeta projektovanja, predmeta rada, istraživanje tog prostora iz početka, vraćanje na početak, brisanje nekih vizija koje se same od sebe, kažem, formiraju vezano i koje prističu možda iz našeg iskustva, iz nekih pređašnjih znanja, predrasuda, trauma. Znači, u početku je bitno biti apsolutno otvoren i spreman i konstantno vraćanje na to jednu svežinu početka, posmatranje svega onako kako jeste, bez ličnog bojenja, bez formiranja ličnog, bez prosto dozvoljavanju tog nekog ličnog i subjektivnog da bude presudno. Subjektivno i lično u svakom slučaju nijednom trenutku ne treba da se shvati ko loše i ko nepoželjno. U svakom slučaju ne može ni da se zaobiđe, ali je to vraćanje i to, kažem, ex nihilis, ponovno isprobavanje ideja u prostoru na početku mnogo bitna, jer u toj prvom kontaktu sa prostorom, u stvari gdje se formira ceo pravac, tu je bitno isprobavati, jer posle, recimo, da se nadovežem na ovaj konkretan primjer, ovdje imamo sad jednu priču koja već sam po sebi puno toga definisala. Mislim, definisala je rampu, možda kružnu, definisala je puno nekih stvari je već unapred definisano, ali na jednoj većoj dimenziji. To jeste, da kažem, cilj da na tim strateški većim tim dimenzijama, skalama se donesu odluke koje će unapred će eliminisati moguće probleme i neka dorade i dodavanja. U startu doći do neke elegantnog
elegantnog strateškog postavljanja tih nekih osnovnih stvari koje će posle prosto samo treba da se kao fraktal strukturišu dalje. I ovo je L2, nadam se da, mislim, ko znak neko prati još možda. U svakom slučaju, mislim da ovo je nešto što već duže vreme planiram da uradim i nadam se da će da koristi barem nekom. U svakom slučaju, evo sad tu polako se dešavaju neki stanovi i isprobavanje stanova obzirom na onaj problem koji sam rekao da postoji površine ovog ovdje dela i nemogućnosti da se dobije sunce u sredini. Pa sam formirao neke, recimo, ovdje predeterminisane, jel da već, kako modularne stanove koje sam iskoristio da ispitam te mogućnosti tu kombinovanja stanova. I onda opet ovdje nekim mrežama 4x4, 5x5 i to je neka dimenzija soba, da kažem, pa onda da to kombinujemo stanove. I svaki od tih pokušaja u stvari jeste promašaj u startu, jer ja znam da na početku sam i na ovolikoj površini, ja znam da neću moći da rešim, to neću rešiti. Ali ću nešto da isprobam, neke ću zaključke da pokupim, nešto će da mi se svidi, nešto ne, i onda ću na sljedećem nešto da probam drugačije i da dođem do, recimo, ovdje već, ovdje je ono što će se pojaviti konačnoj varijanti. Naravno, ovo nije dobro rješenje, jer ovdje ovaj stan ima ovaj duži hodnik, stepenište, da bi imalo svetlost, ima ovdje šupljinu koja će se na fasadi ružno, baš onako ne deluje, pa može da se iskoristi da to u nekim metalnim preforiranim nekim panelima ili tako nekim da se zatvori i da to ima na fasadi kao neku teksturu da predstavlja drugačiju, naravno i tako dalje, ali generalno nije funkcionalno dobro, ali to sad zahteva dalje neko razradu i eliminisanje nekih stvari. 3, 6, 4. Da, lift i stepenište. Ovdje sad rampa je šetala, ne znam, nisam naleteo ili nisam vidio da vam pokažem da sam rampu probao ovdje da postavim i tako dalje. Rampa već prelazi ovdje i ovdje gdje se javlja ovaj neki kao prirodna jedna širina za mimoilaženje, ulazak, izlazak kola, tu se nekako na kraju je to bila ta lokacija gdje se ona pojavila i vidite da je kao parking riješen, stubovi postavljeni, prema tome postavljena osnova da se stvarno razrade stanovi i tu sam došao do tog rasporeda stanova. Mislim, svaki od ovih spratova je bilo neko isprobavanje i neka analiza. I evo, došao sam tu do kraja projekta. U ovom drugom delu ovdje, sad gdje sam lijepo to nacrtao, 6, gdje sam to lijepo nacrtao, rešio sam da podelim na dva dela, da imam dva objekta, da ovo ovdje bude hotel i da modularno rešim, jer imam pravilnu, da kažem, jednu strukturu u garaži koju mogu da iskoristim, da imam modularne stanove i da iskoristim i vremenski da mi je lakše da isprojektujem i da na fasadi imam jednu, da kažem, simetričnu priču i da sam ova proporcija ovako širine i dužine daje tu neku apartmansku strukturu i to će se posle vidjeti u samom projektu. Moj prijedlog pri zemlju jeste da, recimo, u ovom slučaju ako bude hotel, ovdje bude ta neka recepcija, restoran, neki ulazni deo,
ovdje bude jedan veći lokal, a da dosta toga bude prazno i da dosta toga bude iskorišteno za parking. Ovdje između ove dve zgrade, da recimo ovdje bi prolazili kola, pa bi onda prolaznici mogli iz jedne u drugu ulicu da pređu kao nekom mini ulicom, kao mini promenadom koja bi onako bila malo sređenija zelenilom i cvećem i da kažem cilj isto i u prizemlju oživeti malo sve to. Što se tiče stanova i toga, možete da pauzirate pa da analizirate ako vas zanima, ali ovdje se napravio iskoristio da ono kao taj centralni deo iskoristim napravljen na atrium koji bi ovdje bio šupelj i umjesto klasične ograde ovo može da se uradi isto fino nekim panelima koji mogu preko CNC-a da se izrežu i da jednostavno postoji jedna privatnost, da postoji jedna barijera između ovih stanova, jer ako bi ovo bilo sve odjednom, kao jedna prostorija, postoji, kažem, jedan nelagodan osjećaj sobe, hodnika iz kojih se ulazi u stanove. Ovo bi već daje na tom prvo osjećaj privatnosti kod svakog stanova, a drugo iz bezbednostnih razloga mislim da je bolje ovo jer glas se čuje i to jest nemoguće da dođe do, ili ako dođe do nekih neprijatnih situacija, jednostavno to cijela grada čuje i lakše prosto otvara veću mogućnost reagovanja. I ovo su kao ti neki apartmani koji bi trebalo da budu ili za prodaju ili hotelski kao smeštaj, ali mislim da kažem ovo je rađeno da bude korektno. Bude korektno što se tiče dimenzija i što se tiče prostora i sad polako tu sam naravno ove kao crteže već počeo da ulepšavam, ovdje da dodajem ove zelene površine, da eventualno ovdje sad još neki lokal da dodam parking mjesta, izbrišem ovdje prostor, tako neke izmene. Recimo, mislim da za parking mi je potrebno ovdje, zbog broja stanova, ovo mi je sve ovdje potrebno, s tim što ja sam pri projektovanju podruma napravio tako da ovdje može da se napravi još jedan nivo parkinga dole, pa da se prizemlja ovo eliminiše, ova parking mesta, ali to je sad investitor da odluči da li mu se isplati da kopa 2 nivoa ili da prizemlju. Ja bi išao na varijant kod nas u Pazaru se generalno prizemlje maksimalno kao 100% stavlja u lokale i negde, da kažem, nema disanja u prizemlju, nema komunikacije u prizemlju, nema nekih iznenađenja u prostoru, da kažem, za nekog prolaznika koji ne živi tu, koji nije korisnik stana ili slično, već čisto onako živi negde blizu tu i prolazi tuda i ne postoji recimo prizemlju da se i za te obične prolaznike ta zgrada ili objekat radi i funkcioniše, da ima svoju ulogu neku u percepciji, doživljaju i doživljaju estetike nekog i drugih prolaznika. I sa tim u stvari može da se poveća profitabilnost tog poslovnog prostora, prijatnost u prostoru, fontana, klupa, drvo, tako neki elementi, oni ukazuju da neko vodi računa o tome da taj prostor nekom pripada, da taj prostor vredi i samim tim svi ti sadržaji koji postoje tu mogu da zažive bolje. Mislim, to je teoriji i iz svih tih nekih mojih iskustva i čitanja. Mislim, sve ovo negde što pričam, proizvod iskustva od 10 godina rada na stvarnim, konkretnim projektima
izgrađenim projektima, na ozbiljnim gradilištima i na ozbiljnim univerzitetima. Tako da ja sam spreman uvek za diskusiju, za debatu, za konstruktivne razgovore na temu arhitektonskog projektovanja, arhitektonskog dizajna, teorije umetnosti, filozofije, estetike uopšte. Tako da, ali sve uvek u cilju postizanju nekih boljih standarda u samom radu i dostizanju nekih, da kažem, dostizanju pravog zadovoljstva onome što je proizvedeno i onome što obuhvata sve to arhitektonsko delovanje i projektovanje. Tako da u cilju zadovoljstva ja sam uvek otvoren za razgovori, tako da molim vas komentari, odgovori, pitanja i to uvek dobro došlo. Tako da manje više stigli smo do kraja ovog videa. Ništa tu sad posebno, ovde sad premanje ovih konačnih crteža i ispisivanja, kotiranja tih nekih osnovnih, obeležavanja, pisanja nekih parametara. To je završni taj neki tehnički deo i to je to u suštini. 3D model posle je pripremljen u Twinmotionu, mislim ovde je to pripremljeno, materializovano i na kraju u Twinmotionu urađena animacija i crtež, kao renderi. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu i nadam se da je bilo cool. Konkretno ovo se ticalo se projektovanja stambenog objekta. I svaki arhetip, svaka funkcija namena ima svoj, da kažem, neki pristup. Skoro pre neki dan sam video projekat jedne moje studentkinje, neki što je radila za faks školu i, na primjer, nam previše ozbiljno, na primjer. Kad bi gledao da me pitao neko šta je to je bilo neka zgrada opštine ili ne znam, tako nešto, neka javni zavod za zdravlje ili ne škola, ne škola recimo bi trebala bude, kažem, vesela, da se negde u tom pravcu se razmisli o nekom pravcu motivacije dece, inspirisanja dece, šta se to u stvari tu radi u školi, pa da kao arhitekta možemo da to podignemo na veći nivo, a ne samo da u stvari negde ono što lično imamo za sebe, neki doživljaj da to ta neke fantazije naše ili naše vizije, da tada to bude presedno, to je u stvari smiješno, banalno, materski i stvarno za zaobilaziti arhitektonski proces arhitektonskog dizajna mora bude logičan, mora da ima smisla, mora da i mislim, to je umetnička strana i kreativno, sve je to nesporno i to je neminovno i potrebno, ali je prisutna, ta kreativnost je prisutna u arhitekturi na dosta nivoa i komponovanje boja i dolaženje do informacija i recimo da umete da intervjušete građane ili korisnike ili mislim i da poznajete zakone i puno stvari, puno veština tu uključeno. Veština je generalno u arhitekturi, arhitektonskom dizajnu ključna reč, ali to potom to je negde isto deo mog arhitektonskog, ovog doktorskog rada. Biće još prilike za druge videe, uglavnom nadam se da je ovaj video bio okej. Ovo je moja omiljena tema koja je izdržao do sad. Nek se javi, ima poklon od mene, mora da mi pošalje kod 1HX357 i nešto ćemo da organizujemo, probamo, da vidim ko će da stigne do koda. U svakom slučaju, velik pozdrav iz 3D instituta, vidimo se drugi put.